Bizga qaror to'laychi, qo'lini qanday? Assalamualaikum. Hacıke. Qanday yaxshi, qanday o'g'lim, yaxshilar? Qanday o'g'lim? Hacıke, assalomualaikum. Hacım qanday yaxshilar? Assalomualaikum. O'sha yerda shekillaysiz siz. Assalomualaikum. Salamatlar, qanday? O'g'lim salom. Rasizlarmi? Ha. Salamat bizga. Salamat. Qara. Gel. Voy, oltinim. Alaykum. Mana ki. Ha, qarang basinglar. Bismillah. Qara, bismillahirrohmanirrohim. Mag'jultoy Jolbosina ko'p yillarga xizmat qilsin. Ne kıraç qanday so'lni yo'q. Zabrak Bayshevich, yo'l yoqdimi? Односторонний yo'l bo'lishi bilasizda. Mana hozir двухсторонний bor. Allah, xudo xolasa, Allah. Mana kene yo'q bo'lib qoldi, xudo xolasa yo'l bo'lib qoldi. Sog' bo'l. Zabrak Bayshevich, ko'rdingmi yo'lni? Qandaysizlar? Yo'lingizlar qulluq bo'lsin. Salamatlar. Alaykum assalom. Foto Rahmat ova. At ko'tarib ishtig'ini o'tasin, ey. Vaqtli bo'l, mumkin bilan tinch bo'l. Rahmat ova. Aman bo'l, salomat bo'l. Rahmat. Yuring, basing bizga. Dag'da shunday Basing bizga, ha? Qanday salomatsizmi? Basing. Mana o'sti. Bundan ham yaxshi ishtig'ini ver. Qara. Bismillah. Rahmat olsun. Oğlum selamat. Qarma, jo'sh, siz qarma. Ha? Qarma ata, qirg'in, ha? Ha, mana ke. Qirg'in. Mana ke sizga. Mana. Qirg'in havadaga. Ha, mana ke. Bu cho'taga soling mana. Qaychini bering to'ka. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Qana ata bir bata beringiz. Amin. Amin. Qana. Şu yolunuz şu Kızıl aralığında yol olsun. Amin. Senin bana kızın koşa dursun olur. Amin. Baktılı ol, omatlı ol. Amin. Şunda yerin patasını daim aldırıyor. Amin. Koştum buna nam ödek katırıyor. Amin. Yolun sıdır, yoldaşın kızın ol. Amin. Allah ayağınız gelsin. Qana. Selamat. 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 Oğlum canlarınızın hemen Selamat. Devam edelim. Selamat. Ardayım işinizge ilgili. Rahmat. Bunlar gördün mü? Можно kızım, можно. Можно kızım.
Bismillahirrahmanirrahim. Kadada bu ol kazan kandolda şoförler olsun, şoförler olsun yapmışlar. Allah Bizge la karnım dolayınca kolun kanda. Video kartalar tutup durunuz. Ben karamak biz. Amanı karasın mı? Olmaz. Şu yerden mi baştalar? Şu yerden baştalar. Bu jaktan yemeni atağızın esteligin onun içine koyuyoruz. Mol жерде сквер болады. Мол жерге сквер болады. Ооба, сносқа кетеді. Ушу жерге атабыздын эстелигин коебуз. Ооба, эстелигин коюп, кичинекей чакан сквер кыла. Көрсетейін ана таңдаған. Кеш көшірміз. Бұны вариантқа тоқтадым. Осы ұнады. Кітабын ұстап отыр екен, қаламы, мына несі де келеді екен, бет әлпетіне. Мына тақиясы әдемі. Осы вариантқа тоқтадым. Biz hazır daha bir iki variant жасайбыз. Анда siz менен макулдашабыз. Макулдашабыз дагы siz кайсы вариантка макул болуп токтосоңуз ошол вариантты жасайбыз. Жақсы. Мына Кудай кааласа ушул жолду азыр мынакей жаңы бүттүк. Мына тротуарлары калды. Зеленый зонасы калды, Кудай кааласа. Бул жерде жол жок болчу. Бул жерде жол жок болчу. Тиги погрузчик турбайбы? Ошол жерге чейин жол болчу, нарагы жол жок болчу. Biz до конца пробивать эту açtık. Ну что? Bu şu boyda teka emeği çaka düşüyor. Kengейттіңіздер. Kengeyttik ha. Ооба. 3-cü kategoriyada жол болды, 4 қалышты. Bir күннің ішінде тағы да бір екінші үлкен чоң жаңалыққа кездесіп отырмыз. Ол мынау өздеріңіз көріп тұрған бұрынғы бір шағын көше толық жөнделіп, кеңейтіліп, асфальтталып, мынау қасиетті Сүлеймен тауынан бастап қаланың екінші шетіне дейінгі үлкен чоң көшені біздің қазақтың зор ақыны биыл 180 жылдық мерекесі тойланып жатқан Абай Құнанбайұлының атына беріліп жатыр екен. Мен осы Қазақстанның Ош қаласындағы бас консул ретінде өзімнің атымнан, мемлекет басшылығының атынан, қазақ халқының атынан қала басшылығына, Жеңісбек Шермановичке, Оштың қала тұрғындарына терең ризашылығымды білдіремін. Екі еліміздің бауырластығы, достығы жалғаса берсін. Мәңгілік бейбітшілікте, татулықта өмір сүре берейік. Көп рахмет. Ош шақырда академия жүдем тарихи вақия болып өтеді. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктарын сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайдыгер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге М-банк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салымдарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын. Mana hurmatli shahar meri Jensbek Shermatович qarorlariga binoan mana diplomatik shahar. Bu
hozir aytishdiki, Qirg'iziston tarixida o'zi birinchi marta ekan. Mana O'sh shahri. Mana ko'rib turibsizlar, O'sh shahri kundan kunga mana chiroy ochib, o'zgarib, yaxshi bir rivojlanib bormoqda. Endi Jenishbek Shermatovichning aytganidek, mana shu tez oylarda, yillarda mana shu O'sh shahri Markaziy Osiyoning eng bir rivojlangan, ko'zga ko'ringan shaharlari qatoridan o'rin oladi. Va albatta biz mana shu qo'shni mamlakatlarda, qo'shni mana bizga bo'lgan shaharda bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rib faqat quvonamiz. Yana bir bora tabriklayman. Juda ham katta mana bugun tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Mana shu ko'chaga mana qozoq shoiri Abay Kunanbayevning nomi berildi. Undan oldin biza 1,5 oy oldin mana O'sh shahrida Alisher Navoiy haykalini ham tantanali ravishda ochdik. Albatta bu qilinayotgan ishlar ikki mamlakat o'rtasidagi mana O'zbekiston va Qirg'iziston va Qozog'iston o'rtasidagi aloqalarni yanada mustahkamlaydi. Qanchalik o'sha qo'shni mamlakatlarni, Qozoq mamlakatini, O'zbek mamlakatlaridan chiqqan insonlarni bizni shunday ko'chalarga qo'ysak, janag'i bizning do'stligimiz bundan yaqin bo'lib, bundan bir tuğandık mamluyuz, diplomatiyat mamluyuz, soda ekonomik mamluyuz. Bundan da önü bekle olayım. Qancha kunda açılıp qoladi shunda? Bunu Xudo qalasa ertaga açamiz yo'lni. Biroq tetyaqda o'sha Abay Kunanbayev otangiz nestelgan skver bitirgunga yeta bir 20 kun bir vaqt ketdi, o'shani bitirdim, bir o'tib açamiz. Adamlar Diplomatiyalik shartcha bo'yicha ya açan diplomatiyalik shartcha. Xudo qalasa emalı bizden missiya bütdü aljerdechi. Biz o'sha yerga tegirib to'sib beramiz, planlarni chegib beramiz. Anan o'sha bular o'zlari qurishadi, anachi biz zemel uchastka ajratib beramiz bo'ldi. Ato hozir bularchi unda razbrosda Qozog'iston o'zincha jana jeke menchikdi, jeke menchik uylarni olib arenda qilishadi. O'zbekiston konstitutsiyasi тоже jeke janag'inday kishilardan arendaga olib o'tirishadi. Azma diplomatiyalik shahar bo'lsa, o'sha bardigi 5 shaharchaning ichida bo'ladi-da. O'shalar aqlchi bo'ladi. Rahmat jon.